Shubor nakaslem jong unongsan hima. MLA ka Mauring Keneng constituency uba Havingstone Kharpran haringkat kinong yalam jong ka school Green Hill Secondary School soring kham mendaksngi ka arpu pratar risau arja arpu saw kilalet bani kendo ya ulat ka jela UCH Vijaya Shankar ban pen sngo ha ui ki kaptu ka nikimat ki baga school kandap san posnam ha ka khatsan tari uno pra mentau snam bat nakalyang ka school kala pen sngo ru baga don tang ka higher secondary school kumta kila angnut saya ka college Hakajing rakhe dap san posnam kira kerpat ya uba unwan bandong kumukong san. Hakajing rakhe penkut jongka skul ya kajing dap san posnam jongka. Haka khat san tari ubnai no opera arjar arpusau. Nakaliang ulat kejela ulakular ba unwan bandong kumukong san. Haka khat san tari uno opera arjar arpusau kabadi kasngi penkut ya kajing rakhe dap san posnam ka skul. U Secretary MC ka Green Hill Secondary School soring kham. U Father Prior Kongset. Ula ong bahkan ni kajing dak ya kendu ya ulat ula kerpat ru ya u. Baun yarap ban kentiu kerdan ya ke skul dak babuno dak ke college kumjuru ula pensngau halor ke jingker du kipat nong shong shnong ka thain so ring kham halor kini kimat jing pensngau nakalyang ulat ula kular baun sapet benya bat shim kya halor kini nakalyang ulat ula ongru baun sayarap saya ka wei kamat ka bade halor ke jing sange late school shiteng por ki khana school bat ka wei ka de halor ke jingjur palat ka dhengkali hanong ba shilong hak babun kila ut lana je Krishbun Tinggaman berkendu ulat kini simta ketika Arfatrik menai Oktober cara sau tang nak kata kami isu kita kalau ba kelang ke school jungi ha sorkam ka Green Hill Higher Secondary School kandap menta STEM postem tinggaman kot kerang gubernur ban wan kongsan ha kasan tik jung Desember menta STEM te ini yo jing ya kan ke ba start gubernur ba kami mau start belum ba gubernur kan paring Mending kemudian musyawarah bagi tujuh perang. Teknik yang irap ni sibun banyak komunikasi kemudian sidang kamu jadi. Te nyaman dolang haniru i pada period konsep di sekretari jungka matching committee jungka higher secondary school sarkam. Te start sibun ba tingkan kemudian benar banwan haksan trik jungka banai Desember jauh sarkum kosan. Kita ada kecing angnut berkecing kuat jungka school ini. Bagi kuat bangkuan wan hari ini cinta bahasa postem. Dan kita ini kan start berwan dan ini juga kemat. Jadi kita ini, but kami pengen kenal banyak sesuatu kalau babun perbak kali ut kalinya jumlah kali kuat shalom. Jadi kan ini lah sesuatu benar batu orang bangsa. Lain hari ini ketika bentar. Dan kita ini pengen banyak kan no. Asyik komen hakan kesini bah le kendu ya gubernur adin bagila plan laslam lapan appointment tim takasni la appointment yangi ka jingi rap jongi MLA Shri Havingstone Kharpran ngilayo panje kendu ya i gubernur ting singa komen kebai ba ila ai ka date na ka banta ka concluding ceremony jongka school jongi ka ba celebrate ya ka sanposnan tenata ngilay kren sibun handai kebai pad bagipan ken mau kamtam syafangka school je nakaliang jongaru ngala onra ikataka isu nomor bang ong dang don tangka higher secondary tenggeru la request isar ya gubernur bandang bang ilikwa ya ka college ban pli hang te tiang nakaliang jingi saya rap nakamta champi tingangit ba kaneka kentin baila ngilaya kren kan seulong sen tengas ngokmen do kata-kata bat ngin sabudin ru ya kai bai isar la ong lemba ka jingi rap jongi local MLA jongi i ba Sri Havingstone Kharpran ting ai kublai na ta jongi dan baju ingala ya kendu aya i gubernur bata ai kublai ru kamtame na kamta kaneka kam khra bai lale kana gede basdang te le singin ta anda syak matru ngin senang ya susu ban ya tre rengkat bat i bat kamtame bat ka imlang salang kublai sibun na kalian jonga ka school ketika school jingi kadan kadeka keteng jongka kadeka Green Hill Higher Secondary School te kadan hapo seorang kham ka bahab hika is Khasi Hill District bat ka badairu haka Mauring Keneng constituency ka bahab haka jingpe jongi local MLA jongi i ba Havingstone Kharpran te kadeka school lasdang ka haka kat kendai spanya posau da pada Joseph Fantin mula bai hadua ruplay tinang ta ke sekolah to kapor kadang
long balu mala sehi ying trap barit baria herai suki dari jing trai shitom jong kinong yalam tigi dalak ban penpoi hadu neput hadu bakan dayo yaka higher secondary level di dokumen ru nomor ba kawai ke komen hadu kata-kata kalong ba isa Shri Having Stone Kharpran ida ui third batch naka school jungi ti wei sok bakrau ha naka school jungi mo iso komen ba mentaru ilong kumunong yalam dari alumni jangka Green Hill Higher Secondary School dari mentai long kumunong yalam jangka tiga constituency bahap aga jingpe jingpi jemi ting komen hadu kata-kata tinggi don ke ba 100 plus ki kena tana kelas 5 hadu kelas 12 marka ya kawai ka LP ngi don ham showroom ka ju hi ka sinong tak kawai pat ka dama meta ngi don hadu 5 hadu 12 ting singa komen hadu kata mar baka school kal ai ka jing syakri ki babun ki jang ka area mundai datang ka seorang kam bela kebar nadu ka Indonesia mau lengat nata sekiwai kini lain Smith sekini lain ayu baru kita ki bahab syaka maru keneng sunsi tengah singa baka school kalala ai ka buram bakrau nak ta ka jing syakri ya ka shenong ka thau ya ka ri ka jaj benriur ndai datang isari balong nom hikmat ba ba la bun ru kiwai ru romla banjir keteng kila ai ka jing syakri ana ka banta ketika time bad kumju ru kaya ka state bad ya kari jungi kumju ala itu i ngila ikli ngila don katin interaction te ngesukumen rebai ikren hakitin kareng te kamyo ladban aya interact hambun kendit te habay bad ka kuwe nakaleng jengka school hadin bangala itu ya ka situation jengka school data nakaleng jeng i lat yang ba apa ngila i ka jing drop up ka babun tinggal komen sekarang kendit ang sar hoj babun ngar kumundong page school sete pun bagi drop out tikumdo ban yarap yaki ke nakaliang jongi kumundong page school la persyang la kadya ngam de ndai ong em banum ayushu pidai ban le no ya ka badai ban le de donno ya ka yaki we ki stream ru na matang dang don ya ka art stream te ki subject ba fair ngidon te ndai sedang no banum hapshu te ang san ngikloi benle kata tidang jiganya train kat jongpi kenam ban leno ya college ke bangi idon kam nomor ba abangi page ya ke area ke juga sor kam gitu ki yu kolong kebudon kam nomor ba manus nem ki kena school jungi ki pass out ya ke kelas 10 pass out di 11 12 te ki long ki ba bun mde tang na ka school jungi ki wei mo le tenteng ki la drop out na ka daw bom don ka education infrastructure babiang te long bas ngusi tengok nakaliang jeng kumno pe school nga sim kia halor kene tengok trans irap yangi yang ikloi ban irap wanum khuslai tengin le nakaliang jeng iru ban yarap hawan ya le ban penroy ya ka school kanta me ya ka education nomor ba wong nampak ban isu ya ka drop out hang de hame khalaya kat ka cingbun jeng ka ayu pe kita ki ba tang hapo kelas 6 kumba 100% lagi lagi tu kita ayu lapo syakal 60% te kamut 100% kebut kita le syakal 60% kita ambil tang papan wan ra ikisha ya syakal school bagi dai ban le te ongas ngop tenat ban wan jingo ya ka school jongpi ngat sawan kenang bait nomor ba nak wa ban i ki kena school jongpi kumno pilong kumno ki te ong welcome sar mo welcome ya most welcome te awi dai bat ka kin ya kan kindit nam habi dai bat ka umru ya dai bat ka barbang yang sar ka jing duna jeng kum kam tama kapot lang ki pa ba sete cencare ki haban thit man ka sngi kedap lek kan ti bcingai ban ra ya ka te sare ang tam le ya mentang ila don kaplan te ngi sedon sen ni ka meeting ru bat kita ki state missionary ban le ya ka bron kam namar ya menta ki angkat ka sos ka bun bah ha me khalaya kantam hani than shlong chungi tambam klem utilize bat ya kata ka resource chungi te ong ingat sim kia ya kene kenapa ki shnong baro kimde syu ban lecit na du syakorohil ban ra sene nena du asam ban ra sene nang ding la don kasus te kata ka wi ka ba kemen sengan ba kumdong pej hang ti rong i kibru ki cencar ba ka tam tam tlang budur pi ngi hab man ka khlimat ki haban lec supply man tit bat ayu te mudur pi beli dan ki ba lec belas ngi dan ki ba tray belas ngi te kumno kin tit kumno kin ya im den dei
Tena tak tahu usah lat ulah simkia lat kene dengan bahasa penulung.